باش ادامه پێشکەشکردنا بوتەنە دەمژمێر شەشە و دەست پێکێدەژی سارنوچە. پۆلیت بیرۆیا پارتیا دەموکڕاتە کوردستان سووریا بروسکەکە پیرۆزبەهی ئاراستەی سەرۆک مەسعود بارزانی و پارتیا دەموکڕاتە کوردستانê کرد. سەرۆکê تورکیا دەسەڵاتە وەزیرە بەرەبەنیە تورکیا زێدەکر و ناوچەیە ئارام لە ڕۆژاوای کوردستانê سەدەمە زێدەبوونا دەسەڵاتە وەزیرێ بەرەبانیێ بوو. مەزلوم کوبانێ فەرماندارێ گشتیە هەسەدە ڕاگەهەند ئەگەر ناوچەیە ئارام نەوێ ئاباکردن ئەوێ لەگەڵ ڕژێمە ئەسەد ڕێککەوتنێ بکەن. لە عفرینە ڕۆژاوای کوردستانی وڵاتیەکی کورد بن ئەشکەنجێ دەشەهید بوو و چارەنویسە برایوی نەخویایە. دووبارە سلااو بە هەلکەوتە ساڵبەگەرە 58 یا شۆڕەشە ئێلونێ پۆلیتبیرۆیا پارتیا دەموکڕاتە کوردستان سووریا نامەیەکە پیرۆزبەهیە بۆ سەرۆک مەسعود بارزانی و پارتیا دەموکڕاتە کوردستانیشاند. بەلکەفتە ساڵبەگەرە 58 یا شۆڕەشە ئەیلونێ پۆلیتبیرۆیا پارتیا دەموکڕاتە کوردستان سووریا نامەیەکە پیرۆزبەهیە بۆ سەرۆک مەسعود بارزانی و پارتیا دەموکڕاتە کوردستانê شاند. بریاوێ نامەیە پیرۆزبەهی بناوێ سەکرەتێرê xwe سعود المەلا سەرکردە و کادر و جەماوەرê xwe ئاراستەی ماڵباتên شەهیدان پێشمەرگەیەن قەهرەمان و جەماوەرên gelê Kurdistanê pêşkêş kir. Di nameya xwe de polîtbîroya PDKSê got şoreşa 11 Eylûnê ku bi dest û serkirdeyetiya Barzaniyê Nemir hat teqandin veguhestineke curane pêşketî di dîroka şoreş û serhildanên Kurdî de bû. Gobingeh ji bo avakirina dibistana xebatkariyê ji bo gelê Kurdistanê ji bo çesbandineke bêhteriya hêvî û dîtinên xwe biriya xebata berdewamane damezrand. Wê şoreşê her wiha waneyeke nayê ji bîr kirin da aliyên şofînî û necetperest bi saya xwîna şehîdan li qadên şer yan biriya çekên kîmawî yan enfalkirinê xebata pêşmergeyên qehreman serkirdeyetiya hişmend vê şoreşê karî destkeftin û armanjna bêhtir bicîbîne. Mîna neçarkirina rejima Iraqê ya jinavbirî ji bo imzekirina daxuyaniya 11 Adara sala 1970 ku li gorî wê daxuyannameyê îtiraf bi otonomiya Kurdistanê û gelê wê hat kirin. Her du wê daxuyaniyê de polîtbîroya PDKSê dibêje îro jî rêbaza Kurdayetiyê rêbaza Barzaniyê Nemir bêhtir xwe çesbîne. Bixware jî projeya netewiya Kurdistanê bi serkirdeyetiya Barzanî berfirehtir dibe. Êdî çavê gelê Kurdistanê li destkeftina bêhtirin nexasin piştî referanduma dîrokî ya 25 Eylûna 2017 ku kevirê bingehîn yê serbixweyiya Kurdistanê danî. Di dawiya daxuyannameyê de polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya vê helkeftê tekeziya xwe li ser berdewamiya soza layengerî û dilsoziyê ji bo prensîbên netewî û xebatkariyê li gorî rêbaza Kurdayetiyê rêbaza Barzaniyê Nemir nîşan da. بریارە وەزیرە دەربەی ڕۆسیا بووە یەکەم جار سەردانە هەولێرە پایتەختە هەرێما کوردستانê بکە و لەگەڵ بەرپرسیارên پلە بلندن هەرێما کوردستانê بەجوێ دێگۆری زانیاریên ku hatine belavkirin dê mehabê de Serjî Lavrov wezîrê derve Rûsya wê serdana Hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê bike û lêgal Serok Mesûd Barzanî û birêz Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê û birêz Mesrûr Barzanî Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê bicivê. Mîxaîl Bogdanov alîkarê wezîrê derve Rûsya demê daxistina serdanê de zanîn bê ku mijarên wê werine gotûbêjkirin dê civînan de vedêxuyakirin. لە باژارê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê di 8 meha Eylûnê de Encûmena Xwecehiya Kornîş û Westaya Encûmena Niştimaniya Kurdiyê li Sûriyê civîna xwe ya normal li daxist û mijarên Kurdî û Kurdistanî û hin mijarên rêxistinî gangeşekirin her wiha di civînê de tekezî li ser rola hêzên pêşmergeyên roj di herêma aram de hate kirin. Li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê Encûmena Xwecehiya Kornêş û Westaya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê civîna xwe ya normal li dar xist û mijarên Kurdî û Kurdistanî û hin babetên rêxistinî hatin gangeşekirin. Di civînê de piştî rawestandina xweleke bêdeng li ser canê pekrawanên Kurd û Kurdistanê di Serîda Barzaniyê Nemir behsa rewşa rêxistinî ya karê encûmenan her wiha astangiyên ku xelkê Rojavayê Kurdistanê tê re derbas dibin bi taybetî di dema niha de hate kirin. Li ser rewşa siyasî di civînê de rola Encûmena Niştimaniya Kurdî di Herêma Aram de û
û hewlên guhartina demografiya herêmê di bicîkirina Ereban li beşê din ji Rojavayê Kurdistanê ku êdî bi Rojhilatê Ferê tê naskirin hate amajekirin. Li aliyekê din behsa ger û serdanên Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê di riya nivîzgeha peywendiyên derve li Ewropa û Amerîka hate kirin. Li ser vê mijarê serokê Encûmena Xwecehî Qedrîcan ji malpera Encûmena Niştimaniya Kurdî Enekesê re ragihand ku Herêma Aram divê li bin parastina navdewletî de be û pêkhatayên herêmê wê herêmê birêve bibin. Nexwasim rola gelê Kurd ku li ser xak û zeviyê xwe ne têde berçav waregirtin. Navborî tekezî li ser hebûna rola pêşmergeyên leşkerê roj kir û got pêwîst e rola wê hêzê sereke di parastina herêmê de û rêzgirtina hemû pêkhatayan di çarçoveya welatê Sûriyê de. Di dawiya civînê de xişteya karê pêşwext herwiha planên kar û çalakiyên Encûmenên Xwecehî di demên bêde wekû darxistina semînaran û kar di nava gel de hate dayîn. Civînên Encûmenên Xwecehî yên Enekesê li Hindurî Welêt her heyv têne darxistin û rewşa xelkê ji nizîk ve têne şûpandin û mijarên rêxistinî û Kurdî û Kurdistanî û siyasî têde gotûbêj dikin. سەرۆک تورکیا دەسەڵاتە وەزیرە بەڕێوەبانیە تورکیا زێدەکر و ناوچەیە ئارام لە ڕۆژاوای کوردستانی سەدەما زێدەبوونا دەسەڵاتە وەزیرە بەڕێوەبانیە تورکیا بوو. مەدیان تورکیا ڕاگەاندن و ڕەجەب تایب ئەردۆغان سەرۆکای تورکیا دەسەڵاتە دانوستاندنێت گەل ئەمریکا دەربارەی ناوچەیە ئارام لە ڕۆژاوای کوردستانی دایە خەلووسیاکار وەزیرە بەڕێوەبانیە تورکیا بەکە مەدیان تورکیا دانا زانین و پێدانا دەسەڵاتە زێدە بۆ وەزیرە بەڕێوەبانیە بۆ جهێ نەڕازی بوونێ لە جەم سەرکردەیەن پارتیا داد و گایشە پێدانێ. بەرپرسیارێکی هەسەدە دەبێژێ ئەگەر ناوچەیە ئارام سەر نەگرێ ئەوێ لەگەڵ ڕژێمە سووریە ڕێکەوتنێ بکەن. مەزلوم کوبانی فەرماندارێ گەشتی هەسەدە ڕاگەهاند کو هینە داعش لە ناوچەیە مایە و ئەگەر ئەمریکا و هەپەیمانان پێشتەوانیا قەسەدێ نەکرد ئەوێ ڕێکەوتنێ لەگەڵ ڕژێمە ئەسەد بکەن. کوبانی تەکەزی لەسەر هۆشداری ئاخواکر و گوت ئەگەر ئەمریکا پشتەوانی هەسەدێ نەکە و ناوچەیە ئارام نەوێ ئاواکردن ئەوێ لەگەڵ ڕژێمە ئەسەد ڕێککەوتنێ بکەن دەبێت دەربارەیدا. چاویشۆغڵۆ وەزیرە دەربێ تورکیا دە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ڕاگەهاند و پێنگاو ناواکردنا ناوچەیە ئارام لە ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ جێ عالی ئەمریکا بە نەجددینە و ئەمریکا ناخوازێ دۆسەیە ناوچەیە ئارام دەدەمەکە نێزیکدا وەرێ یەک عالیکردن. تەوێک و ناوچەیە ئارام ڕۆژە یەکشەمێک کەتە وارە جیبجیکردنێدا لێ تورکیا هینە دگەفێن ئەنجامدانە ئۆپەراسیۆنە لەشکەری لە ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ بەردەوامە و دەبێژە و ئەمریکا پێنگاوێن ئاواکردنا ناوچەیە ئارامدا نەجددیە. مەولود جاویش ئۆگلۆ وەزیرە دەرەوەی تورکیا کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ڕاگەهاند و پێنگاوێن ئاواکردنا ناوچەیە ئارام لە ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ ژالی ئەمریکاوە نەجددینە و ئەمریکا ناخوازە دۆسەیە ناوچەیە ئارام دەدەمەکە نزیک دەوەرەیەک ئالیکردن. هەروەها وەزیرە دەرەوەی تورکیا تەکەس کرد و گوت و تورکیا تەڤایە ئامادەکاریان کردە دا کو ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێش چەکدارên پەیەدە ڤالە بکە و هۆشداریدا و گوت و تورکیا ڕژدە لەسەر هەلوێست و سیاسەتە خوا. هەر divê derbarê de Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye di heman roja ku dewriyên Amerîkî Tirkiyeyên hevbeş li girêspî dest pê kirin ragihand ku Tirkiye vî awayî razî nabe navçeya aram were avakirin û birêveçûna dewriyên hevbeş li rojhilatê çemê Feratê nayê wateya avakirina navçeya aram. Herwiha Erdogan tekez kir û got ku eger di dawiya vê mehê de navçeya aram li gorî daxwazên Tirkiye newê avakirin Tirkiye wê planên taybet li navçeyê bicî bike û Tirkiye rijde li ser planên xwe yên taybet. û ji aliyê xwe ve rejêma Esed encamdana dewriyên hevbeşên Amerîkî Tirkî li rojhilatê çemê Feratê îda nekirin û got ku ev pêngav binpêkirina ji tevaya yasayên navdewletî re. هەر ji bo gotûbêjeka beter lêser dawîn pêşhateyên avakirina navçeya aram bi taybetî ku weke dibêjin dema ku dewriyên hevbeş hatine darxistina bera Amerîka û Tirkiye de li rojhilatê çemê Feratê navçeya aram ketê warê cêbicêkirinê de نابرێز فادی مەرەحێ سەرۆکی ئۆفیسە پەیوەندیên گشتیە شەپێلا پێشڕۆژا کورد لە سووریە لەگەڵ منە. برێز فادی ji ڕۆژا ku dewriyên hevbeşên Amerîkî û Tirkiye li rojhilatê çemê Feratê dest pêkirin hate gotin ku navçeya aram kete qunaxa avakirinê de. Di roj derbas nebûne nakokî navbera Tirkiye û Amerîka de durist bûn. Ti çawa pêşhateyan dixwêne şirobat kî. سپاس شترش هەموو تەماشەوانین هێنجان ڕاز دەبێژم
ئەمریکا ناخوازێ بگهێ ڕێکەفتنێکی بترکیڤەژ بۆی دەڤەرە ئارام ئەڤ دەوریاتێ لە سەرسینۆرێ ترکی مشترک نەقەبە ئەمریکانە ترکادا ئەڤ نەدەستێکا چارەسەریاش بۆی دەڤەرە ئارامە ئەڤ خاڵێ سەرەکە ئێگۆش بۆی دەڤەرە ئارام ناوبەرا ترکی و ئەمریکانەدا ئەو جۆرافیاوێ ناو هێزێ گۆتێدا بەشدار ببنوکی ئەیدارا vê deverê bike hêneghanawê itîfaqiyê neqeba Tirkiye û Amerîkana da di baweriyê min de ev nake tefahumeke di neqeba Amerîkana û Tirkiye de her wiha Amerîkana jî îro dixwaze wext dirêj bike ji bo devera aram naxwaze bike rêkeftineke giştî Tirkiye re ji bo devera aram û Tirkiye bike şerîk ji xwe re di vê devera aram باشە تورکیا بڕێز فادی تورکیا بێ لە هەباتنەتە ئاماژە پێکریا و ناوبەراوی ئەمریکا دەچێ بووی نەڕازیە و بەردەوام گەپێ خوێ و هەر ئیرۆ وەزیرە دەربێ تورکیە مەولود چاوشەغلۆ گوت و تورکیا تەبە ئامادەکاریان کردە داک و عێریشێ واتە عێریشێ سەر ڕۆژهەڵاتە چەمەفەراتی ئەنجام بدێ کردە بله اف وزیر کمار ترکی داود شاوشغل و هر وهراگهان وک داخویانی کرنن و دی سیناریو پیشیا ترکی هنه هەگەر برێ ئەمریکانە رە نەگهێرە کەفتنەکەش بۆی دەڤەرە ئارامەوەی بەشێ عسکەری دەرباسی دەڤەرە ئارام بکێ di باوەریە مدا ئەv داخوازێ ترکی و دغوتاتê ترکی لەسەر ئەمریکانە ئەv ji بۆی پەیمانە ناوبەرە ئەمریکانە و ترکی دە ji بۆی من بجێ حەزیرانە ساڵا چووی دە ناوبەرە بۆرتن و شاوی شۆغڵۆ دا ئەv دەغتەی دکێ ترکیش بۆی vê deverê bi dest xwe bênê ez dibêjim ew xalê sereke dîsa dubare dikin di navbera Amerîkana û Tirka de êgo Tirk dixwazin vê devera aram derbasî bikin Amerîkan naxwaze Tirkî vê wextekî wilo nêzik derbasî vê devera aram ji ber çi nava gotinê xwe de naje amaje pêkirte got ku Amerîka naxwaze rêkeftina dawî derbarê navçeya aram li gel Tirkiye bike sedem jî çi Amerîka dixwaze çi bike madem me naxwaze rêkeftina dawî bike Amerîkan dixwaze wext dirêj bike ji bo devera aram ji bo devera aram بالنسبة لكردستان سوري وضع منطقة كردية سوري متعلقة بوضع سوري فيعني جارة سركرنا وضع سوري قريداية جارة سركرنا وضع سوري قشتيفا أمريكا ناخوازي خوبكي برپرسيار جارة سريكة سياسي سوري را في دماني زيك دا أمريكا مشروع كيوية طويلة الأمد هاي منطقة دا هر وهات خوازي اوجي و اف دولتي زلهيجي وضعي سوري بچكي دوف دريجي هف به او ناكوكيه نافبر امريكانا و تركا و روسا و عمي ده هيچ سر نبونا جبر فيه كي ناخوازي حتى وكفي كي لكي امريكان خبكي برپرسياج بوي چاره سر کرنا كسياسي جبوي منطقة كردي وج منطقة سوري بگشتيفا باشا استراتيجية امريكي وكتا اماجه پێکرد چه جۆرە استراتیژیەکە ئەمریکا دخوازی بگهێ چێ بۆ استراتیژیە حتاکو چارەنویسیان گۆخانەکە بەرپرسیار بۆ دەبەر چارەسەرکردنا کریزا سووریەدا مشکلت ئەمریکان ناخوازێ خۆ بکێ بەرپرسیاش بۆی چارەسەرکردنا سیاسیش بۆی وەدعی سووری ji بۆی ئەو ناکۆکیە ناوبەرە ئەمریکانادا و ناوبەرە ترکی و ڕۆسا هەروە ئەو دەولەتێ زولهێز سووری بە ئیرۆ بەشدار دەبن نەکهانە چارەسەریکێش بۆی ناکۆکیە خۆنا نوش بۆی ناکۆکی ئەو چارەسەرکردنەکەش بۆی وەدعی سووری ئەو بۆی منطقا کوردی ئەو ناکۆکی وانێ هێنەگەهانەوەکە چارەسەرکردنەکە ji ber vêyekê ئەمریکان dixwazê wext dirêj bike û çareserkirina وضعê Sûrî منطقا Kurdî rûv dirêjî bibe heta ew dewletê Zulhêz bikine rêkeftinekê û çareserîkê ji bo nakokiyê xwe. باشە بڕێز فادی تورکیا دبێژێ سەرۆکە تورکیا بتایبەتی ڕەجەڵ تەیب ئەردۆغان بێژێ حتا داویا بێمەهێ ئەمەها کۆم تێدا مەها ئەیلونێ ئەگەر ناوچە ئارام نەوێ ئاباکەرێن تورکیا وێ پلانێن تایبەتی خوا لە سەرعادە جیبجی بکێ دووردا تورکیا حتا چرادێکیان گو ئەو گەپێن تورکیا حتا چرادێکی بکەنەوارێ جێبجێکردنەدە و تورکیا وەکو ئەو دخوازێ وێ دەرباسی ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتی بۆ ئەمریکا حتا چرادەیەکی وێ ڕێگریە لە دەرباس و نێبکێ ئەمریکان حتا وەکە vêkêrîkê naxwazê ئەمریکان dixwazê ew
سەرپشتریا vê devera aram bike gava bigêre keftinekê Tirkî re ji bo vê devera aram wê neçar mênê Tirkî derbas bike vê devera aram. Tirkiye her wiha ev tehdîdê Tirkî ji bo devera aram û va mentiqê hanêr ne carayeke mîne berdewam e û car nade tehdîdê Tirkî ceddî jî ji ber vê yekê ez bêjim devera aram bi nisbetî ji tehdîdê Tirkî re mentiqa rohilatî çemê Firat wê ne weka Emlêd Meyzên wek Efrîn wa menatiqê dîbê mentiqa Kurdistana Sûrî her wiha wek Qamişlo ew deverê dî gelek hê rejîma Sûrî têde mewcûd e ez bêjim devera aram bi nisbetî mentiqa Kurd e ez bêjim hê destpêka wê de ya demek dilê jê re divê heta werê tetbîqkirin. باشە بنەڕیناتە ئەم ناوچەیە ئارامیا کۆبریارە وەرە ئاواکردن کورد تێدەوێ سوودمەند بن یانژی بتەنەوێ زیان بکێوان بنەرینەتە کوردژێ پێشهاتیان ئاگادارەیان نا حقیقت بالنسبة لتفجرا كردي السوري حلقة هريكي من معادلة سياسية دجبوي دفرا آرا أف دولتي زلهيز أمريكان ولا تركي ولا ألمان هروها لقاءاتك وأنبوارجي تشيت كنت ضمانات ندامنما بالنسبة لتفجرا سياسي كردي بقشتي أحزابي خوضا تفجرا سياسي كردي بالنسبة لدفرا آرا حلقة هريكي من نه امریکان و نه ترک نه شێوراوانێ دکن و نه ڕەیاوانێ باشە ئەجبەرچێ ئەمریکا و تورکیا نە شێوراواتکن بنەرینەتە ئەو ناخوازن وە بەشداریە بکەن دە چارەسەری دەویانژیش بەرک و کورد نەگرتیە و بەشداریە بواناکەن سەدەما سەرەکەش بۆی شێوراوانی ناکن یەکرێزیە کوردی نینە ناکۆکیە تەفگەرا سیاسی کوردی کوردستانە سووری هەنا کورد لە کوردستانە سووری نەسەر هەفتوونە ji ber vê yekê nikarin doza miletê xwe qediya miletê xwe firz bikin ser va dewletê Zülhêz. باشە ڕژێمە ئەسەد جی هەڵوێستا خوا دەربارەی ناوچە ئارام و دەستپێکردناوێ وەکە کو هاتە گوتن دەما و دەورین هەبەش هاتنە ئەنجامدان نیشاندا ئەو بێژن ناوچە ئارام ئەو دەورین هەبەش ئیدا نەکرد ڕژێمە ئەسەد وەردە ڕژێمە ئەسەد حتا چه ڕادەیەکیان گوێ ڕۆڵاوێ چ بێدە تێکدانە پرۆسەیە ئەنگ و دۆسەیە ناوچەیە ئارامدا حقیقت شخوا پشتی ئەv devera aram û deragihandinê de û 5 kîlometr peyadê dûrî sînorê bikeve peyadê herwiha civatê daxwaz ji rejîmê kir û xwest peymana bi rejîma Esed re çê bike em wek nerîna me ji me êma em di meyzênin rejîma Esed sînariyê herî xeterek û vegerê vê devera aram ji bo em wek miletê Kurd wek Kurdistana Sûrî tecrîbeke meya dirêj vê rejîmê re heye rejîma Esed tigav ber ne ser miletê Kurd de neavêtine rejîma Esed berpirsiyara îro Sûrî ketiya vê derheqa hade û Sûrî bûya wek melebeke cimîhê dewletê Zülhêz xîlafatê xwe nakokiyê xwe anîne hundirûyê Sûrî ser hesabê miletê Kurdê ser hesabê miletê Sûrî û bercewendiyê nakokiyê xwe çareser dikin em di meyzênê sînariyê herî xeter govegerê mentiqa aram sînariyê nîzama Esed'a ji bo tecrîbek meya dirêj heye nîzamek istibdadî qemîyê cimîhê mumaresatê xwe dijî miletê Sûrî istixdam kiriye û bi taybet miletê Kurd jî. باشە te behsa vegera rejêma Esed girte ku metirsiyeka mezina gerk û vegerê her îro berpirsiyarekî hesede gef da got ku eger navçeya aram binewê avakirin Amerîka welatên hevpeyman ango hevpeymaniya navdewletî dê piştevaniya Hesedê de berdewam nebin ew ê berê xwe bidine Şamê berê xwe bidine rejêma Esed û rêkeftinê li gel bikin ev çiwate jê retêkirina goşrova شتێکی نۆرمالە یعنی پەیادی هەروەها علاقا خۆ بە ئەمریکانە رەژوو هەبوو و پشتی ئەمریکانە ئەو داعم و ئەو ناکێ موسانەدەدا پەیادی دژی داعش و پەیادی هەفت قاس قوربانی بەر ئەمریکانە و بەر مجتەمع دووەلیدا و دژی داعش و داعش پشتی بداوی هات و ئەو کۆنگرێل لە باغۆز هاتە ئاڤاکردن و ئەو بروسکێ هاتن ji پەیادێرە تشتێک بخصوص قەدیە کوردیە لەوا دروستکادە نەهات هەروەها
تشتكي نورمال إيرو بيدي هري رخ ريجيميجي وبيمانك بيفا بيرا حمزة بكي بيمانك عسكري بنا سياسي بي اما اجمالا مهمة بيمانك سياسي بي دوزا ملاطي ما يكرد داندري سوريا بيشاروج دوري جبجي كرين وما في ملاطي ما جبجي وري باشا الحفكرنا جواري كابتن برا بيدي ورجع ما سدد دمان هذاك وبحثا بكرنا نبتشي آرام تيكرن وشرونا كوكيجي لسر هنا ويتشبان دورك بيش وچون نبتشي آرام بكهيني دباورية مدى أمريكان از باور ناكم أو قبول بكي رجيم أسد بوي قوات بناخو بوي هزاخو وك بري فقري في دفراء آرام ومنطقة كردي جبوي هروها امریکان ناخوازی گاواری جیما اسف وگری دفراء آرام هروها نفوذی ایرانی منطقه دا خرد بدن وافناك الجم امريكانا نمقبولة باوريه وقرار جيما اسد المنطقة آرام هروها ولو امليد ميزين سيناريو كي خطر اصلا منطقة كردي ملاطي كرد بس باوريه مدى امريكان قبول ناكري جيما اسد وقري في دفراء آرام باشا اگر هيا کو امریکا و ترکیا درباره ناوچه آرام ریک نکمن و امریکا تبای مرجن انگو داخوازن ترکیا د ناوچه آرام دا جیب جنکی وی دمی روش انگو سیناریو چه بی باوریه مداد امریکان هروها مدیسم دوباره دکن سر وقت لیزت خوازه وقت دو دریجی هف بکی چاوا او پیمانات نافبر امریکان او ترکا دا صالة شويدة حزيران يجبوي من بي هروها امريكان اوري كفتن تقريبا افصالك ودمه سيمه تشيبو اوري كفتناد نقبا شاوي شغل وبولتون دبجه نانية از بيجم ديس امريكان هروها نهات قازد دبي وقت ايدا سر وقت بليزي وقت دو دريج بكي نقهيري كفتنك قشتيبا تركارا جبوي في دفراء آرام جبوي دفراء آرام وقت ما ديسم دوبارت كن قريدايا باشا تيكوتن بريز فادي حتى كو امريكا بكار بتركيا جه هپیمانیا روسيا گوج روسيا دور بكي و شرطو مرجن و دنافچه آرام ده پیک بینه و امریکا جبوی في مبسته و تبايا گوتن و داخوازن تركيا جيب كيد ورده دباورية مدى علاقات أمريكا وعلاقات تركيا علاقات استراتيجية كفنا ج صدي صلافة أمريكانا وترك هروها راس تناخوازي تركي تناخو درباسي في دفراء آرام بكي دباورية مدى أمريكانا ناخوازي بكي خلافة خو بتركيا في سبيل دفراء آرام دباورية مدى تركي امریکانا و بخوازه ترکی جی راضی بکه مسئله دو درێژ کردنا وقت دا جبوی دەڤەرا ئارام ئەو مەسەلا ناوبەرە ترکی و رووسیا دا باوەڕ ناکەم ببێ جهێ ناکۆکیت نەقەبا ترکی و ئەمریکانا دا ئەمریکانا ترک دەولەتی حەلیفن علاقاتی وای استراتیجی هەنا ئەمریکانا نەمستعدە دەولەتا ترکی بغیدێنێ فی سەبیل منطقة كردي أو دفراء آرام أو چارە سەرکردنەکە جبوی في منطقة گەلک سپاس جبوی برێز فادی مەرعی سەرۆکە ئۆفیسە پەیوەندی گشتیە شەپێلا پێشەڕۆژە کورد لە سووریە گەلک سپاس گەنمە بووی لە عفرینە ڕۆژەبای کوردستانê وڵاتیەکی کورد پشتی ڕەواندنێژە لە گروپên çekdar بە لە زیندانە ڕاجۆ دەدبن ئەشکەنجەدە شەهید بوو تا ڕمێویش بۆی کەسوکارێن وی هاتە ڕادەستکردن و تەنهاژی چارەنویسە برایویک و کارمەندی ئەنجومەنە خۆجهیە نەدیارە Li navçeya Raco ya Efrîna Rojavayê Kurdistanê welatiyekî Kurd piştî revandinê bi 11 rojan di bin işkenceyê de di zîndanên grûpên çekdar de bi tûmeta ku bi peyedê re xizmet kiriye şehîd bû. Ji derên xwecihê ragihadin ku ciwanê Kurdê bi navê Mihemed Henîf Husên ku bi Hemeda tê naskirin di nehê nihan de di zîndanên Raco de ji ber lêdana tund şehîd bû. Ciwanê ku ji gundê Bilîlkayê navçeya Raco ji siyê tabaxa îsal di dema girtina ser gund hatibû revandin. Ji aliyê xwe ve rêxistina mafê mirovan li Efrînê da zanîn ku Mihemed Henîf Husên bi şêweyekî tund û tû ji aliyê serokê navenda polîsa Raco Neqîb Ebû Şihab ve hatiye eşkencekirin. û her awa û şêweyên ku di navendên ewlekariya rejîmên dîktator de têne bikaranîn wekû kontakkirina bi elektrîkê û kebla çarqolî û alavên hesin wekû plays
بکارانینە. Ji bilîweyekê navborî gefa neçarkirina dana pereyan ji bo serbestberdana wî arasteyê malbatê kiribû. Li gor rêxistina mafê mirovan ku hîn çarenivîsa birayê wî Salah Husên nediyar e, tevî ku karmendekî Encûmena Xwecehî ye. Li Herêma Çiyayê Kurmê di çarçoveya 15 rojên borî de sê welatiyên sivîl bi bêguneh hatin terorkirin. Di 25 tabaxa Îsal welatiyê bi temeniyê bi navê Mihêddîn Oso ji aliyê grupeke çekdar ve hate terorkirin. Herwiha piştî 12 rojan hevjîna wî ya bi navê Huriya Mihemed Bekir ji ber lêdan û eşkenceya tund çû ber dilûvaniya Xwedê. Herwiha bi rodana Ciwan Mihemed Husên wekû siyem rewş li Herêma Çiyayê Kurmê ji tê tomarkirin. Ji bilî wan bi dehan ji Kurdên li ser xak û zeviyên xwe mane hatine terorkirin û di zîndanên çekdaran de şehîd bûne. Ew yek di demekê de tê ku bêdengiya civaka navdewletî li ser tawanên ku li Efrînê çêdibin. Lewma Tûrêger û Sînûr ji wan kiryaran re nayê dayîn. Ji aliyê xwe ve jî tawanbar û pêkîner di kiryar û tawanên xwe de di derheqê Kurdan de berdewamin. Li navenda Efrîna Rojavayê Kurdistanê şer û pevçûn navbera grûpên çekdar û Erebên ku li herêmê hatine bicîkirin rûda û di encamê de birîn derketin. Rewandgeha Sûriye mafê mirovan de zanîn ku duh şer navbera çekdarên ser bi Ceyşul Îslam li aliyekî û Erebên Xûteya Rojhilat û çekdarên Sultan Murad li aliyekî din li ser rêya sereke racewta qabîlat li navenda bajêr rûda. Derbarê sedema rûdana şer ji dera neborî ragihan ku çekdarekî li welatiyekî bi temen de dewma ew şer rûda ku di encama wî şerî de birîndar ji her du aliyan ketin lê piştî ku aliyên Tirkî destêwirdan kirin ew şer bi dawî hat. Her li Efrîna Rojavayê Kurdistanê teqîneka bihêz navenda bajêr hejand lê tûziyanên canî nehatine tomarkirin. Ji dereke taybet ji Efrînê ji dezgeha Erkêra ragihan ku duh bi şevê dengê teqîneka bihêz hate bîstin lê tûziyan nehatine tomarkirin. Ji alî xwe ve jî ji derên Egadar dane zanîn ku ew deng ji derencama teqîna mayînekê bû tîme endaziyariyê ew mayîna çandî bi destê xwe teqandibû. îro 6 sal li ser revandina Ehmed Seydû endamê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ji aliyê peyde ve darbaz dibin û hîn jî çarenivîsa wî nediyare û tu agahî jî li ser tunane. Qelenê xebat û niştimanî û kurdperweriyê di welatekî ne azad de ji demokrasiyê şuştî pir giran e. Tevlî hemû hewlên xwedî û malbata xebatkarekî Kurd ji Kurdistana Sûriyê ji bo naskirina cih û çarenivîsa wî lê hemî hewlên wan bi ser neketin. Tevlî ku 6 sal li ser revandina wî ji aliyê pêdê ve derbas bûn lê hîn jî pêdê revandina wî inkar dike. 6 sal li ser revandina Ehmed Sîdo endamê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ji aliyê pêdê ve derbas dibin hîn jî çarenivîsa wî nediyar e û tu agahî ser tunane. Lê dehê meha nihan de jê sala 2013 grûpeke çekdar ser bi pêdê ve girte bi ser mala xebatkarê Kurd Ehmed Sîdo lê taxa Şêx Mexsûd ku piraniya pêkhateyên wê Kurdin li bajarê Helebê li Sûriyê berevcihekî nedyar ve bir û revandin. Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê gelek caran daxwaza serbestberdana hemî girtiyên Kurd lê pêdê kiriye. Bi taybet dirêkeftinên hewlêriyek du dihok de ku bi serpiştiya Serok Mesûd Barzanî birêve çûn. Wekû şert û merc li pêş her hewleke nîzîkbûnê navbera enekesê û tevdemê de. Ew dosa pêvekirin û pêşkêşkirin. Beriyan ha lîsteya revandî û girtiyên Kurd ji çalakvan, siyasetmedar, serkirdeyên enekesê û Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya wek Behzad Dursin, endamê polîtbîroya Pedekesê û Nîdal Osman ku li gel bû, İdrîs Elo, endamê Encûmena Herêmî ya Pedekesê, Nîdal Osman, Faiz Mihemed Mutî Stêman, endamên Encûmenên Şax û Xwecehî yên Pedekesê, herwiha Fuad Brahîm, çalakvan Emîr Hamid, Cemîl Omar Ebu Adil, serokê hêzên Kombenda Demokrat, radestî rêxistinên mafê mirovan welatên zîlhêz kirine. Daxwaza serbestberdana wan kiriye û hîn di daxwaza xwe de riş de û berdewam e. Lê pêdê hebûna wan girtiyan li ba xwe red û inkar dike. Wekû serkirdeyê pêdê Aldar Xelîl beriya demekê ragihand. Xebatkar Ehmed Sîdo ji gundê Hosê yê navçeya Mobata Efrîna Rojavayê Kurdistanê ye. Endamê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ye.
لە باژار و باژارۆکن ڕۆژاوای کوردستانی بلندبوون و گەڕانبوونە نرخی دۆلاری ئەمریکی لە هەمبەر داکەتنە لەیرە سووری باندۆر لەسەر بازاران کردە و هەژمارەك مادە بشێوەیەکی بەرچاو گران و بۆ هابوونە خەڵکێ کوردجی گلێ و گازندێن خوادکەن. بلندبوونا نرخê dolarên Emerîkî li hember dakatına lêreyên Sûrî bandoreke neyînî li ser şêniyên Rojavayê Kurdistanê kiriye û êdî pêdiviyên debara jiyana rojane bi zehmetî têdabîn kirin. Li ser wê de jî rêveberiya pêdê hin fermanên nû û ji nişkê ve derxistiye. Tê de nirxê 1 litrê madeya mazot ji rêjeya 5 ji sedî bilind kiriye ku berê 1 litr bi 5 lêreyên Sûrî bû ji bo 75 lêreyên Sûrî bilind bû. Herwiha madeya banzîn ji 75 lêreyên Sûrî ji bo 100 lêreyên Sûrî bilind bû. Ku ew yek bandorek li ser liv û tevgera bazaran kiriye û nirxê hin madeyan bi şêweyekî berçav bilind bûye. Li gor agahiyên dezgeha Arkê ku nanê geştûguzarî li nava bazarên Dêrika Rojavayê Kurdistanê dihate dîtin li nirxê wê jî buha bû. Ji ber ku dema nanên nanpêşxaneyên normal kêm bû, xelk neçar bû xwe li wê corê bigirin. Lewma ew nanê geştûguzarî ji 200 lêreyên Sûrî ji bo 225 lêreyên Sûrî bilind bû. Herwiha nirxê hin madeyên din jî wekû zeyt û ron û şekir jî û hin corên din jî buha bûye. Her divê derbarê de dukandarekî xwedî cihekê bazirganiyê ji dezgeha Arkê re ragihand û nexwast navê wî were eşkerekirin ku êdî ew nikarin nirxê tu madeyekê destnîşan bikin ji ber ku bi dolar dikirin û bi Sûrî difrûşin. Serbarê nirxê mazot û benzînê ew jî bandorek li ser madeyên din kiriye. Lewma pîvana bazirganiyê navbera derdan û serkeftinê de nezelale. Jalî xwe ve xwedî malekê got ku ew nikarin madeyên sereke yên rojane ji malbata xwe re wekû nan û keskatî dabîn bike û anîna fêkî û goşt êdî bûye di helkeftinan de ji ber ku malbata wî mezin e bi taybet niha dema girtina xwarina zivistanê ye û ew jî ji wê yekê bêparin. Lêberpirsên pêdê ew jî nema zanin çi bikin û bi tenê dibêjin ku ew rewşê dişopînin û ew dê hewl bidin pirsgirêkan çareser bikin. Bi tenê baca herî giran welatiyên bêhêz didin bi taybet yên hejar û yên bê jêderên aborî. Derbarê xwendina şagirtên Rojavayê Kurdistanê pola yeka seretayî rêveberê Perwerdeya Deşta Hewlêrê dibêje ku xwendina wan wê bi zimanê Kurdî bê wate zaravê soranî. Rêveberiya Perwerdeya Deşta Hewlêrê radihîne. Rêbaza xwendina xwendekarên polê yekem li kampên penaberên Rojavayê Kurdistanê îsal dê biştî bi zimanê Kurdî soranî be. Biryareke nû dê were derxistin dê û bavê xwendekaran jî nerîna xwe li ser biryarê dibin xuyanî. Neh sal li ser krîza Sûriyê derbas bûn. Hîn jî tu çareserî jê re nehatine dîtin û berdewam e. Nêzî 300,000 penaberên Kurdistana Sûriye û Sûriye giştî li Herêma Kurdistanên hanişte cîne. Proseya xwendina penaberên Sûriye li Herêma Kurdistanê bi alîkarî û piştevaniya rêxistinên navdewletî birêvet çû. Wan rêxistinan mûçeyên mamosteyan û dabînkirina cih û hin pêdiviyên xwedinê pêşkêş dikirin. Lê niha ew alîkarî rawestiyan berê guhertinên nû li proseya xwendina penaberên Rojavayê Kurdistanê li Herêma Kurdistanê ye. Dê kampên penaberan jî xwe bigire û bandora xwe jî dê hebe. Di çarçoveya berdewamiya xoleka fêrkirina zimanê Kurdî de zaravê soranî serbarî xoleka şetrencê ji nêzî 500 xwendekarî re ku ev e demeke li kampa Qoştepe ya penaberên Rojavayê Kurdistanê dest pê kiriye. Biryara sî rojî berdewam bibe. Lêdwaneke taybet de ji bo Radyoya Rêbaz Sabir Hemedkanebî birêveberê Perwerdeyê li Deşta Hewlêrê sedema xola zimanê Kurdî ku niha têdayîn eşkere kir. Got ku dê nêzik biryareke nû derbarê rêbaza xwendina zarokan ji xwendekarên polê yekem ve were derxistin û guhertinek li proseya xwendinê de bi giştî were encamdan. ڕێگانیەکان هەماشتن بەڵام ئێوە زیاتر بەرەو بە کوردی بوون دەچین بە سەراحەت چونکە ڕێکخراوی نووسێک و ڕێکخراوەکانی تریش بڕیاریان داوە هیترتەوە و پارەی عەقدی مامۆستایان نادەن کە نەیدا ئێمە دەبێت لەسەر حکوومەت هەرێمی کوردستان بیر لە بەدیلێک بکاتن بەدیلەکەشەوە خەریکین دوسێ ڕۆژتر فەرمانێک ئەمرێکی تایبەت بە قوتابخانەکانی سووری ڕۆژئاوا دەردەچێت بۆ ئێمە بزانین چۆن واخود بە چ ئالێتێک ئەمە تەعاملیان لەگەڵدا بکەین ئینشاءڵڵا و کاتە واضح. Derbarê vê biryarê dê û bavên xwendekaran li kampa Qoştepe di nav wan de mamoste û rewşenbîr nerîna xwe li ser egera guhertina rêbaza xwendinê didin xuyanî hêvî dikin çareseriyek ji wê pirsê re were danîn.
ئەفزار و بەریێوانە لە ڕۆژئاوایە چ ئیرۆ بێ چ سبا بێ گەرەک ئەف بڕیار لێبەگەرینێک لێ هەبێ و جارەکە دوی ژێرە ببینن زمانی کوردی هەر شێرینە زمانی کوردی زمانی دایک و باوێمەیە لێ ئەف بڕیار وی تەسیرەخوا نەفشێکی کێ ئەو نەفش بەریوینا ڕۆژئاوایە و ڕۆژئاوا سیستەمەکی دی وی سیلۆر دکێ و بخۆدێ بریاریانێکێنە بە کیفامە دەژبەر ئەز یەک ژێ ئەز نزانم بە کوردی ئەز بدمە زارۆکێ خوا و ئەم بێژن هەر وەختێکی ئەمێ بەگەرنە وڵاتێ خوا ینی چ قالوێ دەرێ کوردی هەبێ بەس هەروە حسەک دو عربی هەنا برا الفرجی غەم ناکێ نەمشکلێ بەرە حسا کوردیجی هەبێ بەس بالمقابل حسا عربیجی هەبن زارۆکێ مەش زانبن بخوێنن بنویسێنن وەختێکی ئەم بەگەرن زانبن نویساندنەکێ بخوێنن ئەم داخوازیەژ سەرۆک مەسعود دکن و ژ هەرما حکومەتە کوردستانێ دکن إنه حلقة بێ وضعی ببینن و ئەم دخوازن قرارە مە بلا بەگەرن وەکە مەدرسە بەرێ و منهاج عربیجی هەبێ و بەر کوردیجی هەبێ ئەم هێوی دکن ژبا و منەزەماتی گونها ئیرود بێ خۆدانە ئالیکی وش پشت پەنابەرە بێ خۆ نەدنا ئالیکیش بەرگو هێ وضعی ما وضعکی نەخۆشەنا ئەم کوردی سووریا ئەم وڵاتی ما شەردەیە ئەم نکانە ئیرۆ بەگەرن حتا گۆ ئەمش دەربەنە و ئەم پەنابەرن گەرەکە پشتگیریامە وەرێکردن گەرەکە تڵابێمە وەرن خوێندن پشتگیریانە وەرێکردن هەگەر منەزەمەکی خۆدا ئالیکی ئەمکانیوینا نەمان ئەم دخوازن غیر منەزەمە خۆ بدنە بەر و ئەم هێوی دکن و منەزەماتی عالمی و ئینسانی بچاوی ئینسانیەتی مەمەزینن نەوەڵە هەما وەختە بوو دەرباس بوو خلاصم یەفجش پشتاوان خۆ بدنە ئالیکی مادەکی زمانی لاتینی کوردیە لاتینی بکەوێنا منهاجی وانادا ش بۆمە کوردی سووری تایبەت ئەمە سبی فێدێش با قوتابی خۆ بکەن هەوگا ئەم بەگەرن ڕۆژئاوا یعنی کیژە ڕۆژێ بێت وێ ئەم بەگەرن وڵاتی خۆ ڕۆژئاوا وێدی ئەمێ فێدەکیش با قوتابی خۆ بکەن و ئەوژی ببن مەمۆستا و دەرسا بزمانی لاتینی بدنە تڵابێمە پەنابەرên Rojavayê Kurdistanê yên li Hewlêrê jî dimînin bi wê biryarê nerazî ne. Hêvî dikin ku paşa roja xwendekaran ji nifşên û encamên wê biryarê û vegera bolêt li ber çav werin danîn. Dengê xwedgihên hikûmeta herêm bi xwendina zarokê me ew keçamine û hezarê zarokê xelkê jî hene li vê dêr Kurdistanê zimanê erebî dixwendin ya sîstemê îngilîzî dixwendin ew îsal biryar heye got xwendinê bixine zimanê soranî heke rojkê em vegerine welatê xwe Sûriyayê ew xwendin bûme zehmeta û istîfadeyê jê nakin ber got xwendina me li Sûriyayê hemû zimanê erebî ya Kurdî ya latînî ye em bihêvîne got hikûmet teqebûl bike weke me penaberê Kurdistanê Rojavayê Kurdistan li herêmê û rêz û ihtiram ji hikûmeta Kurdistanê. Piraniya dayîk û bavê xwendekaran ji penaberên Rojavayê Kurdistanê yên ku li bajarên Herêma Kurdistanê û kampên bi ser vedmînin ji wê biryarê dilgiranin. Hêviya wan ew e çareseriyek peyda bibe û paşa roja zarokên wan li ber çav were danîn. Alî Umar دەکژە یەکەتیا خوێندەبان و جوانên دموکراتی کوردستان ڕۆژاوا هەرێما کوردستانی سەردانارێ بە بەدیا گشتیە کۆمیسەریان نەتەوەی نێگرتی بۆ کاروبارێ پەنابەران لە هەولێرێ کرد. دەیە سەردانەدا بابەتن گرێدایی بە خوێندنە سەرەتایی و بلند هاتن گەنگەشەکردن و چاوانیا هەماهەنگیە بێ دەرفەتە دافیرە ji بۆی پڕکردنە هەژمارە خوێندەبانên ku لە xwe bigirê هەروەها بەحسا ڕەوشên veguhastinê û pêşkêşkirinê bê rêya bawernameya navendî ku komîseriya netewên nêgirtî li xwe nagirê û daxwaza pêşgiriya wan rewşan hate kirin. ئەمریکا دەبێژێت ku ew kar li ser ziwakirina ji derên dehatên rejêma Esed û alîgirên wê berdewam e. Halweşana lêre Sûriyek ji derencamên wî karî wê ye. Alîkarê Wezîrê Derve Amerîka bo karobarên Rojhilata Navîn pişandeyê taybet bo Sûriyê egera vegera penaberên Sûriyê bo navçeya aram a bi biryara li Rojhilatê Feratê were avakirin daxuya kirin. Duh roja duşemê Joel Rayborn li Stenbolê di lêdwanekê de medyayên Sûriye ragihand ku lihevkirinên hatîn encamdan navbera Amerîka û Tirkiye de derbarê Rojhilatê Feratê rêkeftineke ewlehî ye. Armanca wê parastina her du aliyên sînora û got ku vegera penaberan bo navçeyên destnîşankirî bi tenê ji bo xelkê wan e bi awayekî xwebexe. Derbarê stratejiyeta Amerîka beramberê rejêma Esed, Rayborn got ku Washington tekeziyê li ser giringiya aliyê aborî û siyasî dike. Da rejêma Esed û hevalbendê wê neçarê rûniştinê li ser mêza danûstandinan li Cinêvê bike. Serbarê cîbicîkirina biryara navdewletî 22 û 54.
هەروەها جوێل ڕایبۆرن ئاماژە بکارکردنا ئەمریکا لەسەر زواکردنا ژێدەرێ داهاتیان ڕژێمە ئەسەد هەڤالبەندێ وێ بڕیا سزایên ئابووری دا و گوت کۆڕۆخاندنا لەیرەیە سووری تێرە دەرباز دەبە ji دەرئەنجامên wan سزایەیە و گوت و پێشبین dikin nirxê $1 ئەمریکی 700 لەیرەی سووری دەرباز بکە. دەربارەی ڕەوشە باژارê ئیدلیبê پرۆسەی لەشکەری رووسی لەسەر بەرپرسیارê ئەمریکی گوت ku باوەریەوە bi sînaryoya Rûsya armanckirina terûristan nayê taybet ku piraniya wan êrîşan jêrxaneyan armanc dikin. ڕەنگە سووریا مافێ مرۆڤان ڕاگەهاند و دەنجامە بۆمبەبارانکردنە با لە فڕێکێدا بەدەهان چەکدارن میلیسیۆن ئێرانی لە سووریا هاتنە کوشتن. ڕەنگە سووریا مافێ مرۆڤان ڕاگەهاند و با لە فڕێکە نەنات چەندین بنگەهێن چەکدارن میلیسیۆن ئێرانی لە دەردۆرە باژارێ بووکەمالیە سووری کەرنە ئارمانج و دەنگێ سێتەقینێن بەهێز هاتنە بەهێستن. هەروەها ڕەوانگەهێدا زانین و دەنجامە بۆمبەبارانکردنە با لە فڕێدا هەژدە چەکدارن میلیسیۆن ئێرانی هاتنە کوشتن و چەند ئەمبارێکە چەکانجی هاتنە تەقاندن. جێگرە وەزیرە دەربێ رووسیا ڕاگەهاند دەهەیەمە چەند ساڵێن بۆریدا نزیکەی 2000 چەکدار جێ سووریا و عێراقی بەگەریانە وڵاتên ئەوڕۆپا. سێرجی ڕیابکۆڤ جێگرێ وەزیرە دەربێ رووسیا ڕاگەهاند نە ئەمریکا و نە ئەوڕۆپاژی و نە وڵاتên ئاسیا ژێ تەرۆریستان پاراستینە. ڕیابکۆڤ گوتی و 2000 چەکدار جێ گروپێن تەرۆریست و لە عێراقی و سووریا بوون بەگەریانە وڵاتên ئەوڕۆپا. گوتوبێژە وەزارەتە دەربێ ئێرانێ بە فەرمیدا پێدان بە ئەوەی چەندێکرد و گەشتیا ئەدریان یەک لە کنارên سووریە بارێخوا بەتاڵ کرد. عەباس موسەوی گوتوبێژێ وەزارەتە دەربە ئێرانێ بێک و جهێ بەتاڵکردنا بارێ کەشتە ئەدریان یەک یا ئێرانی ڕاگەهاند و کەشتە ئێرانی بارێخوا و نەفت بوو بەتاڵکرد و ژالی خۆبەجی جۆن بۆلتۆن ڕاوێژکاری ئاسایشە نەتەویە ئەمریکا لەسەر تویتەرەخوا وێنەیەک بەڵاوکردێدا خویا دەکەیەک و کەشتە ئێرانی ئەدریان یەک یا دەریایی بارێخۆی نەفتێ لە کەنارن بەژارێ تارتوسە سووری بەتاڵ کردە. هونەرمەندێکی کورد نەخۆشخانەیەکە ئەڵمانیا دەپشتی کوڕاستی نەخۆشیەکە تونند و درێژ هاتبوو چوو بەر دلۆڤانیا خودێ. هونەرمەند شابان سەبریک و یەکژێ ستونێنسە زوانên تەنبورە کوردی لە ڕۆژاوای کوردستانەیە دە نەخۆشخانەیەکی دە کۆچا خۆیان داوی کرد. شابان سەبری خەڵکی گوندێ شێخۆڕەزێ یە ناوچەیە بەلبلێ ئافرینە ڕۆژاوای کوردستانەیە و دێ گەلک ئاهەنگ و فەستیڤالên فۆلکلۆریدا بەشداری کردبوو. بریارە سبە چوارشەمێ باژارێ هاگنیە ئەڵمانیا بە خاکێوەرێ سپارتن. یەکێتیە خوێندەبان و جوانên دموکراتی کوردستانی ڕۆژاوا بە خواندنێک ji بۆی بەشداریە دە مەراسیمên شەشەمین ساڵبەگەرە دامەزراندنا خۆدا بەڵاو کرد. لە گۆرەیە بە خواندنا یەکێتیا خوێندەبان و جوانên دموکراتی کوردستان ڕۆژئاوا ئەو مەراسیم وێ دەمژمێر 5 ئێوارێ ڕۆژا پێنجشەممابێ لە هۆلا ڕاوشەمبێری لەسەر جادایە کەرکووکێ لە هەولێرا پایتەختە هەرێما کوردستانی وێ دەست پێ بکەن. خلا هەفتانیا فستیڤالە ساڵانەیە دهۆکەیە سینەمایی دەست پێکرد و دەمە 8 ڕۆژان بەردەوام بێ واتە تا 16 بەهەیبێ. 112 فیلم وێ بەشداریە دێ بێ فستیڤالێدا بکەن ji هەفتێ و 4 وڵاتان لەگەڵ 120 هونەرمەندان ji هەرێما کوردستانê تورکیە و سووریە و ئێرانی ئەوڕۆپا 5 فیلمên کوردی بەشداریە بێ فستیڤالێنە 5 خەڵات وێوەرنە پێشکەشکردن و دابەشکردن. تيرهم فستيفالات هوكينا يا حفتمين جو فستيفال هرسال شهر بيد نهينا هذا صدو دوازة فيلم باش دارن تدا بيجي فيلم جوانا كي يك كردينا ويدي ترجي هما أوروبي وعربينا راستي تشتكي دلالة تشتكي جوان كفاكو لو رجلاتا نافين كفاكم ببينن إيرو أف فستيفال السينما هنر السينما تيكوشتن مثلا الولاط عربي ام بيجن دبي عن أبو ظبي فستيفال هبون فستيفال يعني چون
درۆژێکێ داوا بوون درۆژێکێ مرنجی ئیرۆ کوردستان دە فستیڤالە هەنێ بێگۆشا مەزن فیلمێمی داوی ناکە گۆست دهۆکێ چێتکەم فیلمێکی لەسەر ڕۆژاوای کوردستانە سەر با 5 ساڵێ داوی دبن ڕێژیمە بەعسێ دەبێ چ بسەرێ ملەتێ سووری دات چ کورد بن چ عەرەبن چ جوهوو بن فستیڤالە دهۆکێ براسی ئەو دەژنامە هەر ساڵن هێدیا بێ ڕۆژێنە گۆ ئەو ڕۆژ وەرێ براسی چاوە ژن کارێ دکتۆربوونێت کێ ئانسبوونێت کێ gelek şûlatkê dê rolayê nakê hebe sînema de jî û gelek dirûriya em êşa xwe derxin ji welata re ya êşa em xwe ezabê em berê bi dawî hatinê dobare sernûça Polîtbûrêya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Brûskeka pîrozbahiyê arasteyî Serok Mesûd Barzanî û Partiya Demokrata Kurdistanê kir Serokê Tirkiya Desthilatê Wezîrê Berevaniya Tirkiye zêde kir û navçeya aram li Rojavayê Kurdistanê sedema zêdebûna desthilatê Wezîrê Berevaniyê bû. Mezlûm Kobanê fermandarê giştî heseda ragihind eger navçeya aram newê avakirin ew ê li gel rejîma Esed rêkeftinê bikin. Li Efrîna Rojavayê Kurdistanê welatiyekî Kurd dibin eşkencê de şehîd bû û çarenivîsa birayê wî nexuyaye. Her şad bin.